Assalamu alaikum урматтуу туугандар. Бүгүн биз мынау 2 май күнү Алай районунун Борбор Күлчөдө элден топтолгон жардамдарды жөнөтөйүн деп даярданып турабыз. Эртең 3 май күнү жеткирип беребиз, Кудай буйрса. Эч нерседен кабатыр болбоңуздар. Assalamu alaikum урматтуу кыргызстандыктар. Мына бүгүн биз Аллахтын ыйык болгон Рамазан айында акыркы 10 күндүгүндө турабыз. Kuda kalasa Alay eli Batken eline mesela jardan berip bugün de jardan berip oturabız. Kuda kalasa Batkenlikler biz sizler menen biz har daim. Allah taala şu Batken eline jalpı ellerge tinçlik tatalgan bolsun Ramazan ayı şarafatı menen. Elimiz aman bolsun. Bardığımız tinç boloylu. Kaysıl jerde tinçlik bolgon bolsa ошол жерде жашоо жакшы болот туугандар. Ошондуктан Баткен элине айтарыбыз tinç bolуңуздар. Аллах таалам өз жардам берген болсун. Ар бир үйдө тынччылык болгон болсун. Орозон жакшы тутуп, аягына чейин жакшылыкта болойлу. Амин. Мына барган аппараттан балдырган Алла разы болсун элибизден, алардан. Сафалары бекадап тынч саман жеткирип берсин, заманыбыз тынч болсун, элибиз аман болсун. Апарып бергендер ушу кимге болсо Аллах таала жардам тийген болсун. Амин. Ya Allah'ım şu ballarda Yeselam'a bağırıp Yeselam'a bağırıp gelişine özün yardım kıl Allah. Yeselam'a bağırıp Yeselam'ın bibilesine kaçıp gelişine özün yardım kıl. Rabbana atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar bi rahmetike. Hadi Kudayım yaxşı kulağını. Gittik, oturduk. Hazır bere taş şaşmaydı re. Hazır bir kaya kardeşim. Башка ылдыйга барайлы онда, буяк кеңирилеби? Буяк мына бардыгы уже түшүрүп Ылдый кайылга барайлы онда. Ылдый кайылга барайлы. Түшүндүк. Түшүндүк. Бул жакта азыр кеңир болуп калыптыр баары. Ошондуктан азыр ылдый кайылга. Hazır mı kanat? Жетишпеген жактарына барайын деп атабыз. Коркпадыңарбы? Коркпадыңарбы? Жок. Bu karavan. Ana Remi içini büt tonap ketken. Jalan aç kalıp. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, урматтуу алайлык туугандар. Мына бизге сиздердин жердештериңиздер келди. Сиздерге берген аманатты бизге жеткизди. Алла разы болсун сиздерден. Өмүрүңүздөргө береке. Алла разы болсун сиздерден. Рахмат чоң, биз өзүнүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз, өзүнүн жигиттерибиздин, өзүнүн мына айылдаштарыбыздын, айыл өкмөтүбүздүн атынан. Кем болбоңуздар, эч качан оорубаңыздар, эч качан элибиздин тынчтыгы бузулбасын эч качан. Ар дайым ушундай ынтымакта өзүбүздүн чек арабызды бири-бириз колдоп жүрө берейик, а? Алла разы болсун, рахмат. Рахмат сиздерге да алайлыктардын атынан кабыл алып коюңуздар. Колдон келишинче топтоп алып келдик. Сиздерге рахмат. Өтүп кеткендердин баарын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Рахмат, чоң рахмат сиздерге. Assalamu alaikum. Batkendik bir boğurdaşlar. Birinciden көңіл айтабыз.
sizlerge. Şu sizler бар кезге şu çegerani karmak turasыңар. Sizlerge şu tazim etebiz. Anan oşonda öyle bizin alay rayon atынан sizlerge şu bir bordostor dep şu emege geldik. Biz tuğanbız, bir elbiz, bir yerbiz. Şu az bolsam köpte görüp işte kabul alıp koyular. Biz razı. El razı. Elden atынан sizlerge ısık salam aytты, elderçe. Alaylıkların atın. Biro'nun bir karış yerini almay bizge керек Cer üçün duruş bergen, biz de alışa cer üçün. Hiç kaçan özümüzün jerini esimge bermeymiz, karmatып koyup oyuz. Ne dedin? Ata babalar cer üçün duruş bergen. Biz de dayarбыз kıskası. Size kural olsa taşmayla müşahede. Taş düşürüp verelim. Son tamalak. Bizde manastık kanı var da şonu. Hamırlanın tuq var. Oo. Raketan nebetse dağı tuqqa nebetpet. Doğru aytarsızlar. Allah aksaqa biz naqsaq. Buna ye dağı buna maşına dağı gelip davırman. Ha geldiniz mi? Onu dağı meteyle. Sayın Hakem bir emek duayın bayan kel. Sizler mene biz ardayım bilgeyiz, bölünmeyiz, bariz bir muştunda çok üzülüyoruz. Bu nesillelerge kaygırılamızlar. Allah'ın işi, Allah özü taziklerine Allah özü sırak kılıyorlar. Yok canım. Allah yerini ayında milisiya dedi. Ayında milisiya dedi. Aliya. bir oldu. Hoş geldin, Allah razı olsun. Kılgan jardamыңыздарда. Salam aytыңыздар. Allah tuğanlarga surap koyuңuz. Şunçalık. Dergenize Бияққа салам айтып қоя беріңіз. Tinch болыңыздар. Рахмат сіздерге. Хабарлаштырабыз, номериңиздерди алдык. O жаштар без оружия жөнөп койгон. Балдар уже бизде оружияның кереги жок деп атат. Уже биз бастырып эле барабыз деп атат. Таш менен эле. Таш бу кол менен эле ат сатсын барабыз деп жөнөп койгон ошол мезгилде. Патриот. Коюңуздар деп жүрүп ана братандар мына бияктар мисалы. Автомат такап турган жерде барып алдыга бакырышып keyin уже баягы ашып келдим го баягы. Бутелди айдап келип андан кийин кайтып келди балдарчы. Тогул эми жок жерден бир аракетти баштабайбы. Жөнө туруп турайык. Мына границаны токтоп эме корупчу. Военныйлар келет. Мына ошолордун эмесимен чечилсин депчи. Мыйзамдуу жагын карайык деп мыйзам чегиздирип анан дагы улугайды. Bir sunuşta bir sunuş Akjol. Hadi desek. Yemi boldu. Rahmat. Avalı rahmat. Şunçalık berdinizler. Rahmat. Yemi tazzele kuyum degen adamlar bolsa akçalay çoğulsun. Biroq bizge emes. Bizge Xudoga şükür mana özüz aman, jerüz aman, malımız aman. Ana maksatты. Ana şu kotorumuzda şolar uy salıbasın. İmminli maksat. Чечимде ошо жолдор бар чечимде булар. Например, boldu mana toktadыңыздар. Нашүкүрчүлүк ham кылыштын кереги жок, например. Азыр май салып атасыздар, май, mana, майда май. О бизди сакташка, о неме холодильниктерибиз жок, эрип кетип атат, Нашүкүрчүлүк кылыш керек берди. Şu mamlaketke jardam berek, mamlaketke. Şu putuğa tursa turvasın şu mamlaket, Bana desek. Burada kocaman ne bu zaman kursak koymayın.